turagushimiye cyane mukama, turagushimiye cyane nyakora ku ngoma. Ingabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise, turaje gucana igicaniro cya saa sita z'ijoro. Turaje kota umuriro w'ibyiza n'ibyishimo, turaje aho uvugira, turaje aho ukorera, turaje aho werekanira ibitangaza byawe. Ntabwo tuje twenyine, ntituje twirebanga, tuje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, umwami umukisa n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Tuje kugaragaza ibyiza n'ibyishimo twahawe kuba dufise uyu mwuka w'abazima. Turafutanganije ibyo byose bibosha amarangamutima yacu. Turase kandi turangije ibyo byose bitetereza ubuzima bwacu. Turanezerewe kuko turi abana b'Imana, turahimbawe kuko turi basamuragwa ubwami bwawe we papa. Turanezerewe kuko wemeye kuganira natwe, ukemera kutuborera amarangamutima, tugacana igicaniro kandi ukagaragaza ko wacemeye. Uwakwituye ntiyigeze yikorera amaboko, uwakwiyegereje ntiyigeze ataha ivumba. None ko dukoraniye ahamwe mu izina rya Yesu Kristo, tukaba turi mu buzima butandukanye, dufise amashimwe atandukanye, dufise imitwaro itandukanye. Turi mu buzima butandukanye, duha umugisha nyaguhora ku ngoma, duha umugisha mwiranda w'Isirayeli, duha umugisha muziranenge, umwe wese uko ari, umwe wese uko abayeho, umwe wese uko amerewe. Murinde kubabara, mwagurira imbibi, muteture mu makuba y'ubwoko bwose. Muhe umugisha, muhe umugwiza, muhe umunezero, mutandukanye n'agahinda, umuhuze n'agahimbano. Amaraso ya Yesu Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa kuri uyu munsi w'Imana, kugira ngo dukore ibyiza byemewe n'ubwami bw'ijuru, dutandukane n'ibibi by'ubwoko bwose, duhabwe umunezero mu izina rya Yesu Kristo, turindwe kubabara. Turi ku munsi ugira gatatu w'amasengesho yo gusenga twisobanukirwa, yo gusenga twisuzuma, kugira ngo tugere ku cyo watugeneye ku bacu. Turasabye ngo ububasha bwa mutima w'umwiranda buduhuze n'ingabirano zawe zidasanzwe. Turasabye ngo inema y'Imana ibe mu mitima yacu ikwiriye rwose. Ingoma na mutima mwiranda mwigisha w'ijambo ry'Imana, uyu munsi uduha impemburo ija kutwiriza mu byiza n'ibyishimo. Uyu munsi uduha impemburo ija kutwiriza mu bitangaza by'Uwiteka. Uyu munsi uduha impemburo idutandukanye n'amarembo y'i Babuloni, kumwe n'urudandazwa rwaho rwose, iduhuze n'ubudahangarwa, duherwa mu kuri ku ijambo ry'Imana. Kuko twarize turi mu bugaragwa, ukatwumva mukama, turagushimiye kumanura no kutumara intimba, ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose, ukaduha umugisha n'umugwi
neza, ukaturinda kubabara, ukatwagurira imbibe, kandi ukatunezereza. Mu izina rya Yesu Kristo tugahabwa ibyiza. Amen, 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 amina, haleluya. Tugire Kristo. Bakundi wa Mukama aho muri ku mpande z'isi, tugire Kristo. Nema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Urukundo rw'Imana rudusage kandi ruduhaze ibyiza. Tugire umugisha n'umugwiza, turindwe kubabara, twagurirwe imbibe, kandi tunezerezwe n'icyo Imana yaduhaye ku bacu. Mbaye ikaze kuri iki gicaniro cy'isaha ya saa sita muri izamu yo hagati ya saa sita na saa cyenda, aho duhererwa amasezerano mushasha, tugakurwa kw'ibicaniro n'ibyonyi by'ubwoko bwose, tukubaka ubwacu igicaniro cy'Uwiteka gihereye mu bwonko bwacu, mu marangamutima yacu, kikaza no mu bigaragara, maze tugakurwa kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, inema y'Imana ikaganza mu mitima yacu, ubuzima bwacu bukaryoha kuri iyi si, kandi tukitegurira kuba mu migisha n'imigwiza, kandi tukitegurira no kuzonezerwa ubuziraherezo. Ndabakeje rero mwebwe mwahisemo iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda, ko ari ryo mubyarizamo umusaruro ibyiza Imana yabahaye gutoranira kuri iyi si. Pawulo ariko aravuga, yaravuze ngo turabinginga bene wacu kwemera bigora babakorera, bakabarongora mu Mukama, bakongera bakabahanura. Ndi mu Batesalonika ba mbere ikigabane cya 5:12 ngo nimurushirizeho kububahana urukundo kubw'igikorwa bashinzwe, nimubane mu mahoro. Turabinginze bene wacu ngo muhanure ibinebwe, muremeshe abarandutse umutima, muramire abatagira amagara, mubane neza na bose, muragabe, ntihagire uwugera ikibi ku kindi, ariko mwame murondera kugiranira iciza, kandi mukigirire n'abandi bose. Nimwame muhimbaho Mukama, nimuhengeshanye gusaba, muri byose na hose nimwame mukenguruka, kuko ari cyo Imana bashaka ko muri Kristo Yesu. Ngo nitubane mu mahoro, abigisha n'abigishwa, abarezi n'abaregwa, abahigwe n'abagowe, abagowe n'abakomeye, abagabo n'abagore, ababyeyi n'abana, abakozi n'abakoresha, abatwari n'abatwagwa, abarundi n'abarundikazi. Ngo nitubane mu mahoro, ntihagire ubugerengere ku yindi, tuzoba duhiriwe. Ariko hari ikindi twahawe cyo guhanura ibinebwe. Hari ikindi twahawe cyo kuremesha abarandutse umutima, kuramira abatagira amagara, no kubana neza na bose. Ubu ni uburyo bwiza bwo kuba mu munezero duhabwa n'Uwiteka. Ubu ni uburyo bwiza bwo gutabarwa mu makuba y'ubwoko bwose. Ubu ni uburyo bwiza bwo guhura n'ibyiza twagenewe n'Uwiteka tukiri kuri iyi si y'abazima. Uyu munsi ari ingendo zivunagura abana b'Imana kandi zidafise agaciro kuri bo. Muri iri zamu rya saa sita ndagomba kuganira n'umukristo afite umunaniro mu buzima bwiwe. Ndagomba kuganira n'umukristo ahangayitse. Basi hari umwijima w'isi uzaka ubuzima bwacu
tukabaho ko tutategerezwa kubaho. Uyu mugabo Pawulo ariko aringinga abakristo ba Tesalonika, yabasabye kubana amahoro n'abantu bose. Aca abanza afata imigwi y'abantu bagoye, abanza afata imigwi y'abantu baruhishanya, abanza afata imigwi y'abantu batezanya makuba, arabazana aravuga ngo muhanura ibinebwe. Bakundwa bo Mukama, ushobora kuba ufise ibibazo kubera wabaye mu karere kari mw'ibinebwe. Ndabibiri banga ndababwire ko hari abana babuze umuraga ugaragara kubera ababyeyi babo babayeho mu bunebwe. Hari abakristo babuze amahirwe yabo, batakaza imihamagaro yabo kubera imbere yabo habaye abakozi b'Imana b'ibinebwe. Ndiko ndasoma ubuhanuzi bwa Yeremiya, naratanga yaravuze ngo hari abantu baryama indato zabo bakazizana bakavuga ngo Uwiteka arapfutse, batigeze bapfukama ngo bacane igicaniro cy'Umukama. Baba bahanuriwe bagatakaza iki umugisha wabo, ko bahanuriwe ikinyoma. Imana ikavuga muri ubwo buhanuzi nyene bwa Yeremiya 12 ngo ijambo ryanje nabandikiye ngo rifise ububasha bwose, ngo ibindi by'indoto zabo ngo ni ibibesho n'ibiyendo, ngo kandi namwe kuko mutandondere mu ijambo ryanje ngo nzobabazagurisha amajambo avuye mu kanwa k'abahanuzi, ngo nimubona ko babahenze ngo muzoheza mubwire umwete wo kundondera. Reka gusuhuza umutima. Barakwatuye ko ibyo bakwatuye ko n'ibyabo rimwe na rimwe hari igihe bubara ubugombe bw'Imana kuko imigisha yacu hari igihe Imana nayo ipfu yigirana ipfundikira kubwebike, irabona ko uzovugira ubwibone ikatakaza ubugingo bwawe. Imana yakwiguhomba yo guhomvya. Ndavuze ngo Imana yakwiguhomba yo guhomvya, Imana yakwiguhomba yo guhomvya. Iyo mwumva umuhanuzi misha avuga mu kigabane cya 5 ngo Umukama ngo aje gusambura ibigirwamana by'Isirayeli, mwibaza ko ibigirwamana batabwubakisha imitahe yabo, bafata ubutunzi Imana yabaye, ubwiza Imana yabaye, imisozi Imana yabaye, bakayubakira ko ikindi bigirwamana byashira bya Bayali. Imana ikabisenya ikabisambura. Nutakira ubutunzi bwawe, nutakira ubwiza bwawe, nutakira icyo urico, ngo kibyaza umusaraba wo kubaha Imana no kugendana n'Imana uciye bugufi kandi ugira ubuntu rwose, utinya Imana. Sinzi cyabateye igeke ku buryo mutagitinya Imana uzoburiye guhomba, ariko ndaje kukubwira inzira nziza yo kugendera mu gatabago. Misharanu yaravuga ngo ikiganza cyawe kizorwanya bakurwanya, abasi babo bose batikira ngo kuri uyo munsi nzotikiza amafarasi yawe ari wa natagure imikogote yawe niryatswe n'Umukama. Ari igihe bitangomba ko Imana yinjira mu buriri ikaguteranya n'umukunzi wa kukizike. Niwe mu Kristo wari gusenga ugasanga ngura ibicaniro biri muri iyo muryango warongowemo, none nawe waciye wimatanya n'umugabo ufatira ku cyubahiro ciwe, uratakaza iteka ryo witeka. Wasabye Imana urugo yibwira ngo nzogukorera, sinzasiba mu muhari, sinzakuryakanya kimwe muri 10 ngo waca imyaka n'imyaka ugubatse ibigeze ishomera. Mana yarabikoze ko yisabye ukiri ku ntebe y'ishuri, igwa akazi uragenya kimwe muri 10 warabyatuye, igwa umuryango
ubu rero wimatanije na maraya mugabo arakubwira ati ujya n'ibiri bigenda uko no kwa Mungu tusiba gusenga urabyemera iravuga ngo imikogote yawe ndaje. Hari abagabo n'abagore mwatatanijwe niki nuko mwaryajyanije Imana. Nuba nurangoye umugore w'umukristo wamucecekesha mu gusenga wamucecekesha amasezerano asezeranye n'Imana akabyemera uzomenye kuviriwe ko nishana ko Imana inzoza kumudihisha icyo yasezeraniye nawe ushikirwa urugo rwawe rubemo. Hari abakobwa mwatakaje amasezerano mwaciye mu nzira zica. Ari umukristo murumuna wanje gani wambwiye ngo ari umupasiteri yasarishije ngo atubwiye ngo ni gute ngura umukobwa ngo ushobora guhura n'umugabo w'imboreko ngura umukobwa akijijwe muhurira ngo acabakara ngo mbega isazi wiga ngo zikurikira hari iki ngo umunuko bishika ko nawe utabukijijwe. Alo mutango yakunya ko nari kubanura ngo cakira amazu ni muyacakire mu izina rya Yesu Kristo. Rozina ciyabumba ku muntu waravuga ngo amen ndabira ngo nari kubanura ngo nimucakire ngo nzakire kuko urugo n'umugambi w'Imana ubu hadugicicwe. Ko nari kubanura ngo cakira inzaburi feza gyakira Uwiteka arabishe Zaburi ya 24 gendo yubakire mu gicaniro ariko inzahabu itsanwa n'inzahabu ifeza ikazanwa n'ifeza. Imana irababazwa nuko twayimye amatwi yaduhaye amata yaduhaye umutima wayo mweranda iduha urubyaro rwayo iraducunguza amaraso y'Imana nka se. N'ubu turacaje bajebera mu byaha. Ngo nzotikiza ibisagara by'igihugu cyawe nsenyura ibigo byawe bizitijwe amabuye nzokwaka amagezi ufise mu minwe yawe. Mwibaza ngo nyatsi imisi yose mbese umuroza kuroga aciye yinjirira. Mwibaza ngo nyatsi imisi yose zizanana n'abanyeshari Imana ubwayo irashoboye kukunyaga. Bibiri ivuga ngo iki nabasomere gatowe igitabo cy'amategeko 11 ngo nugira umwete wo kumva no kumvira amabwirizwa amategeko n'amateka ndagushinze uyu munsi. Iyi migisha yose nzokozako ngo ariko nutagira umwete wo kunywa ngo ugapfukamira izindi Mana ukubaka izindi mpimbi ugatwagwa n'akabarebe ugatwagwa n'ubusambanyi ugatwagwa n'ububeshi ngo ni imivumo yose nzokozako. Nta bundi buryo bwo gusenga neza ugatabagwa vuba bwango usibye kuba itegeko rya rudasumbwa ibazo basuzugutse bababesha. Ngo nzozimanganye iwawe ibigereranyo byawe n'inkingi zawe z'amabuye zeguriwe ibigirwamana kandi ntuzosubira gupfukamira icyahinguwe n'iminwe yawe. Nzorandura inkingi muri uko muravuga ngo ryama mutima wanje kuko ibigega biruzuye. Ngo nzorandura inkingi z'iki gigomana cyitwa Ashera ziri wawe kiniki gigomana cy'ubwiza n'ubwibone. Havuga ngo jewe n'ibikoro byiza kanje nishinya yanje n'imishatsi yanje benga n'amaso yanje uwo mwaritiranje n'inyamaswa muvuga ngo murango n'amaso nk'ayinyana. Bibiri irambwiye ngo nzokwihora nuzuye ishavu n'uburake amakungu atagiziki atanyumvirije. Urinde utari kurumva Imana guhinduke. Urinde wewe turi kumusugira gatatu wo kwisuzuma isuzuma murabe ko wahindutse. Barigisha ngo cyane igicaniro cyo Uwiteka kandi ugicanike ibicina hapfa mugabo warambiwe kubera kabiri gusa. Abandi bageze ku rwego n'irasiyo bayicendera ku gicaniro cyo mukaba kandi niba ariko baratawa kuba niba ariko barayimuka genda usome neza Zaburi ya 84 na soni.
mu mubiri mwene Sirake ngo mumeze nk'ikirundiro cy'amazirano rozina cyatwe ngayibaza ngo ndabeshe ninde yakubwiye ko jembeshe imbere ya kuri arutari y'umukama mana hanyereke matsi Wanda kivuge mu kirundo n'amazirano kisamabyi Bibiliya nikivuga Nini kitutsi ku bantu babagabo mbere batutuze inshingano Bibiliya nikivuga Mana yanje aho tugiye turaca inyuma y'ukuri naco twaba tumaze twagomba tukava kuri atari yo mukama baravuze ngo mubahe abaguma bapfukamye babasengera ngo kandi mububahisha urukundo kugira ngo muri bo mwagire mwakura umugisha ushingiye ku Imana yabasezeraniye hari ubutunzi mutazohabwa kubereke mwatakaje abagira umwete wo gupfukama ku izina ry'Uwiteka kugira ngo tukabane imigisha y'ubwoko bwose kareka ndaje kukubwira ibintu wo kwirinda amatsi ukagabana imigisha y'ubwoko bwose nahatoye imwene Sirake 22 kinebwe wikinebwe kimbuze nki yo cyane evuze muri mvugo mbabarira amatwi umva baravuze ngo muhanura ibinebwe mwabinebwe mwe mwabuze gukorera Uwiteka ryo ngako mwumvira Uwiteka ngo mushaka amahoro ngo mushaka amazu ngo mushaka amahera ngo mushaka inzahabu ngo mushaka ifeza reka mbabwire n'ubutunzi ubunebwe muri we nawe wabura umukozi w'Imana biranga ikinebwe cy'umukozi w'Imana Uwiteka aravuze pfukama hajya abandi bari kuburiri baryamye pfukama kugira ngo Imana ibateze indoto ntimusuye kuza murasegereza ibyo kurya ibateze indoto ikizi kwishura bakibaza ucuzi barotorera bace baguhereza icacu ukirye ongera ukirye urakibereye mbwa utapfukama n'ababiguha bizoguca mu matwi no mu mazuru uryama gusumba abigishwa bawe kwa Kristo yishushanya muri wewe mu masaha 22:13 buryama umuhinga akavuga ngo hagati y'amasaha 7 na 8 niyo masaha yo kuryama amanguru ubukozi bw'Imana ko uzote bakumve kuzika rutanga indoto zawe ugira narizo uje mu kabara wicaye uri kurana narizo ucuza wigisha ibyenyene uje mu politician wana narizo ucuza wigisha ibya politician konyene ngabuze ibyo muvuga kuri Kristo abo fukama hajya abandi bari mu bariri yabo hajya abandi byorashe ko babira abagore babo hajya abandi byorashe ko babigwa n'abagabo babo hajya genda upfuka muvuga Uwiteka vuga Uwiteka agenda avugira mu basinzira ngo bari kumaniko yo bukanga 33:14 hajya bari kumariri umurongo wa 17 n'ubibongoza neza Imana iraze kugura amatwi yawe nawe gacize kagwaye kutereza umuka w'Imana ikagatiga ndoti ravuga iki babibiri ndoti Imana ikayi ari mbika yabakura kali nziza kagira ama nawe babibyuka burari uranyoye urambaye uraberewe nibyo byashara byawe ngano utapfuka muzabironga gute ubundi ari kwiruka birondera abana bisingo boni bari binebwe ikinebwe kimeze nk'ibuye bikurutako mwene Sirake 22 umurongo wa mbere ngo abakibonye bose bihakamo kuko giteye isoni kabiri ikinebwe kimeze nk'ikirundo cy'amaziranoki ubu yakozemo aca kungumura iminwe nguru umukobwa abakobwa b'uyu munsi rero ka ese utunze umukobwa w'uyu munsi ari mu muhamagaro kuzurongorwa Mana yanje uwo numukobwa agaze kurongorwa nazi gusasa igitanda uwo numukobwa agaze kurongorwa nazi kuvuga ati ngira mfate umwanya wanje nicaye ntunganye ubuzima bwanje uwo numukobwa agaze kurongorwa nazi ni gucumba ubugari sindabahenda mushobora no kurongorwa n'abaminisa ndanabibatuye ko
mushakuro mugamo mbabwije ukuri hari agaciro mbabwije ukuri ubwiza nataye n'ikimero na diplome n'akazukora na politiki uzi gukina neza no kwamaze bishaka kugeza ibwami mugabo ukutagira icyo witayeho kubikinebwe mu byo utegerezwa bikakumana bikagusubiza kwa nyoko kandi ubyara mwabaye ibinebwe byo gusenga ngo Imana ipfume ibaha mu binebwe by'uko aturibwana mugari imbere y'Imana mugaceceka mwagari imbere y'isengero ngo kansifuye kagusifuriye mbabwiza ukuri ko mwene Sirake yavuze ngo nimba hari ikintu kijyana n'umutima n'umwana ataretswe mwabahungu namwe mwabakobwa mumenye ko ingo mugiye kubaka ntabwo ari ibiraya byo kurya amafiriti ubishatse ukabiteka mu mazi ubishatse ukabiteka n'amashishwe ubishatse hariho n'ababwotsa zifise umwimerere ndabaraye Bibiliya irambwira ngo umwana atagira indera ateza isonishe ngo yari umukobwa aho kakaba ari agahombo n'agahomera bunwa ngo umukobwa w'incabwenge araronka umugabo yamara ushira isoni atera intuntu wamubyaye ngo umukobwa yerura maramaza se n'umugabo wiwe nawe bombi bakamugaya ngo ikiyago kitabereye ni ngigiki ni nk'ugutamba mu gihe c'ikigandara nibiki mufise mu marangamutima yanyu nibiki biri kwangiriza amasengesho yanyu nibiki biri gutuma imitwaro yanyu itishuka muhora muyikoreye Kristo avuga ngo nzane imitwaro yanyu ndayibikorerere yaremwe abakobwa yacunguye abakobwa ntazobarongora Kristo nimwe mwabahungu mwisobanukiwe yaremwe abahungu sigo nimwebwe mwabakobwa mubakeneye iki ni igihe cyanyu ngiki kizira ngiki gitangira amasengesho yanyu ngiki kibahumanya ngiki kibabuza kweragwa ngiki kibabuza kwemegwa mwaracanye bicanira kandi mugumana ibicanira by'igisokuru kibi why every day we take aravuza nzovuga gushika ryari muzakira imigisha yanyu gushika ryari irinde ubunebwe niko para by'abakristo b'Abatesalonika niba abantu yahaye amahirwe ya kabiri aravuga ati mw'Abatesalonika reka koti ibicaniro bitari ryari mwabahungu mw'abakobwa muri koti ibicaniro biye igihe kirageze aho uvuga uti Uwiteka nje imbere yawe n'umurugo ntuzorotetegwamo sinzokangwa n'ibicaniro by'umugabo wanje ko ndi umukobwa yisobanukiwe igihe kirageze aho abahungu muvuga uti Uwiteka nje kwikuza kwigisuzuguro ngo mubutwara igihe nikinye baravuze ati bwawe nabwe mubihanura muti Salomo ko yavuze reka ngende gatoyi mu migani ya Salomo gatandatu ngomba twirukana umwuka w'ubunebwe hari abakozi b'Imana mwabaye ibinebwe mu buri byo munywango mushaka ibya 10 mwabira abagore nk'abandi bapagani bose mwabigwa n'abagabo nk'abandi bapagani bose umva ababwira imihamagarire atandukanye Bibiliya irambwira ngo umuhamagaro wawe uzokugaburira Bibiliya irambwira ngo umuhamagaro wawe uzogutabara mwabigisha ijambo ry'Imana mwarayamutse mwaretse kunywa kumugaragara muzishira mu matelemusi mbabwiza ukuri Imana iravuga ngo ngiye kubasagura ubwoko bwanje nkoresheje amajambo camukano nibyo gunda nimugire igicaniro c'amasengesho mutabagwe murarusha mutabagwe muragowe mutabagwe muramaramara mutabagwe murababaye mureke kugwanira ku gatuti mureke kugwanira kuri altari tabagwa n'amavi yawe ushira hasi tabagwa n'igicaniro wacaniye umukama tabagwa ntabwo dusenga bayani twani dusenga Dagoni twani dusenga Ashe tufise Imana se umwami wacu Yesu Kristo haravuga ngo nabaza ndagutabare uje kwereka n'ibindi byari biruhice yari kabwira Yeremiya yari kibwira inzahabu yiwe Yeremiya murati cyo risigura kumeze nk'inzahabu nabenda shirana mu mase ngo abantu benshi bazoyirengana bataziki ngo batazi ko ari inzahabu mugabe iyo nzahabu nzoba nzabona yibitse nico Yeremiya gisigura 33 gatera ngo Yeremiya wereka kwiyakira mwana
unabaza ngo utabare ndakwereke n'ubugome bw'abagukikije gutushaka kubura umukobwa usenga gutushobora kubura umuntu usenga gutushaka kubura umugabo usenga gutushaka kubura umugore usenga gutushobora kubukijijwe n'umenye ibicaniro biriko birakorera kuri wewe rimwe kabiri gatatu umwaka wa mbere umwaka wa kabiri Uwiteka aravuza ko gashinja ngo nje kukanga nimba ufise igicaniro muri uyu muvuka no komera Kristo nimuti bwira umukamuti yaragaze ko ndongora cyane ndongogwa kandi ngarangaheka muhigiye nawe yarakiguhaye itandukanye n'ibicaniro Pawulo ngo hanura ibyo binebwe Abanyatesalonika nibo bahawe amahirwe nawe yahawe mu izina ry'Uwiteka Salomo aravuga ku kinebwe mureke kuba ibinebwe haguruka amasengesho wasenze wicaye niyumviwe aho wasenze ufukamye niyumviwe haguruka sanga wagurutse ibuka igitabo cy'amategeko mu kigabane cya mbere basi ko gishobora guhindurirwa izina biravuga ngo igihe ubereye kuri umusozi kirarangiye tugeze ku munsi ugira gatatu mu minsi 40 warifungishije umunsi wa mbere birakunda urifunga umunsi wa kabiri birakunda none n'uwa gatatu wifunga atanagacu nukurandika Uwiteka ndashaka iki ndashaka kiri uri kwifunga ibyo kurya ugabanya ibiro genda ugira na gym tonic genda ugira gymnastique genda ugira siporo nk'abandi bose ubyo wifunga ubunebwe ntukagira ubunebwe mu bigaragara ngo ugire n'ubunebwe mu mwuka gira umwete wo kurondera Imana Bibiliya irambwira Yakobo 5:16-17 ngo yari umuntu nka twebwe ngo araza agira umwete wo gusenga ngo arabwira Imana ngo ngwiki ngo kubera ibyaha biri muri Isirayeli ngo imvura nikongere kugwa nico bitwaza ari wakibani bagusenge ngo bakarushiriza kugukoza isoni Imana ati nakubanyeri yandaza upfukama mwabakirisunwe mwaramara majimana muvuga ngo niyabanyamupfukama mwapfukanye ndayikundira ikintu kimwe niryigiturire kandi bujyara ikintu nubahira shetani ndabahi niryigiturire nayo iya musambana iya mwiba iya mubesha iya muyarobetse iya muri ibinebwe iragendeka gukoza isoni kwavuga ngo nashizige kuri cyane cyanje mu bavu wanje mota neza mugabo wageme uzabati bya mukobwa nacazokumarira ujya mungu nacazova muyenguze ikakuganiriza nayo ubwayo burya ntivuvudikira ibanzika gushira mu mahame yayo nani Imana yanjye se umwami wacu Yesu Kristo giye kuvuvudikira eka uratse sumurenga buratse bumunyakuru usanga mukuri no mutima ugaragara kwigari cyo kwa mibyamo ubugwandiko rusomwa mu bubasha bw'Uwiteka ega nidusanga Imana gudukora ibyo dushoboye gukora no tuyisenga ngo dukorere ibyatunaniye gukora Imana iguhe connection y'ibyukami bw'ijoro utaraba muri ikigayi yawe uri kwibaza yuko ikintu uzokora ugasarura neza ari iki nothing Abanyefezi 2:10 nguru umuntu Imana yaremye vuga ngo vuga wewe ngo ndi umuntu Imana yaremye ivuge indema mu gashusho kayo indema n'ubudahangarwa indemera mu bubasha bwayo irangije ubwo bashimaze kundemera indemera n'imirimo myiza nzorangura muri Kristo Yesu niwo murima twamukako nico giti twagumukako turamashami niyaherewe niyagowe ndetse n'ibyamubaye ko kubw'amahame y'isi y'ibitagaragara reka mabwira ibyamubaye ko twabwiriza koga ko na contraire niba tarongoye rongora cyangwa urongogwe nimbubyimva niba arakubiswe uracyakubitwa niko y'umunsi niba arakanywe kwavuga ati nimunyikoreza amaganya yanyu Matayo 10:28 gendo bizerekana Izawo ari karabana mu kibara cya 53 yaravuze ngo n'indwara zose ngo bamubona nk'umuntu atagikundi atakikugira duhage gahutse none turi kubigenza gute bane b'Imana umuriro ntukegera uzima nimukigere musinzira ku gicaniro ikangure mwana w'isi yararirimbye ngo igihe kirageze ngo iwacu bakumenye engwinoma atugende baje aje kumwerekana ubwanyu ntimurakira amaranga mutima ngo muyazane tuje ugicanira mupfukame muri bamwebe uvuga ngo byoca vuga ngo byogenda gute vuga ngo nimbaza kugi vuga ekada vuga Uwiteka wandemye uzicundemeye ngirira neza
nkura kwibisuzuguri nakwemere kutakuryaryanya nakwemere kutakumara amazi iyi minsi 38 dusigaje ni minsi 37 sinitwinjira mu sugira gatatu reka mbicecekere ni 38 kubera ni mishimiro ni 40 n'umuzitaki ngasi 23 nibyo nani kinyuma ndiko ndavuga Bibiri irambwira ngo genda urabakanyagari wakinebwewe witegereza imigenzo yako uweze witonde ko nikagira umutegetsi nikagira umucunzi cyangwa ukagabo gategura ibyo kujya muci mwiyumbira kakegeranya iki imfungurwa zako wakinebwewe uzoryama gushika ryari uzova mwitiro ryari ugusinzira gatoyi uguhinyiza gatoyi ukurema abako gatoyi mu kwiryamira bituma ubworo bukwinjirana nk'ikiyererezi ubukene nabwo ngo umugabo afise ingenzo Halo Mwagi garuka tugani garuka twicara ngo unyagare uyagira kwigufu iyi ni nkota y'ubugi bubiri irasogota irabaza iramungura irakuzamwo gendura ngo nikagira umucunzi bikorana umutima w'ubwenge ibyo ukorera mwibanga data arabimenya ibyo ukorera mwibanga Yesu arabizi ibyo ukorera mwibanga mutima w'Imana arabibona ngo nikagira umucunzi ngo akora ikindi wapfinze ngo muci vuga ngo muci murati cyasigura musi y'umwuka nigihe cy'ubutayu nigihe cy'ubukaraba ngo niyo akagirane ngo niyo akegeranye ibyo kazorya nganamwe mu gihe cy'iki niwo mwanya wo gusambana niwo mwanya wo kwiba niwo mwanya wo kwidodoma niwo mwanya wo kuryaryanya Imana mwe mumeze gute none mwe mumeze nabwira ingene Yesu yabavutse Yeremiya agitangura guhanura yarahanuye agera ku rwego yubaka yandika igitabo cyo gucura intimba igitabo cya mbere ikigabane cya mbere cyo mu gitabo cyo gucura intimba za Yeremiya amaganya ya Yeremiya yavuze ngo mbega ni ibiki kwiki gisagara cyaho racuzuye abantu cicaye cyonyine mbabwiza ukuri ko ari ubunebwe buduteza guhona hari ubunebwe buduteza gukena hari ubunebwe buduteza guhena hari ubunebwe buduteza guhererwa hari ubunebwe buduteza icankiro hari ubunebwe buduteza igisuzuguro uricaye ifite imyaka 40 nuragira Uwiteka uti ngura kubwa igisuzuguro cy'ubugumba uraryukanywa ukiryamira erega mugabo siwe na Isaka na Rebeka burya niko bari bameze mugabo asekera ntasi yaje gomu urutaro Kristo Yesu ngo guhera kuri Yohani Batista ngo ububasha bw'Imana imigisha y'ubwami bw'ijuru biragirane biraharanirwa ngo kandi ntwari zigirane Matayo 11:11 genda mu bisoro ngo igisagara gisigaye kimeze nk'umupfakazi kandi cyahora ari rurangiranwa mu makungu igikundi rufise uyu munsi nutakibyaza umusara kugira umwete wo kurondera Imana ukayibwiza ukuri kuko yumvura uri muvuga wabandi bashimana ngo yabaye miduga nango urashika nazo mukamakuzo uyu munsi ukeneye muduga cyangwa ukeneye umugore uyu munsi ukeneye raba icyo ukeneye ureke kujya mu mashimwe y'abandi wabure kumusego ubizi neza ko ufise kase ubizi neza yuko warakorokewe kubera ubutinganyi no kwikinisha kwawe ngango Uwiteka ndagushimiye kugiye kunyubakira uzora uko ziki kiretse kugumara amata 2 3 ngo waruse banza umubwira gukura kwico gisuzuguro gikomoka ku bicane byari bikuri kukisanga wisambanye sekore primaire hakaba secondaire hariko n'ubuzima intambwe mu kwiyegwera ko masengesho ngo igisa
igisagara cyari kimeze nk'umwami kazi mu ntara ngo gisigaye kigirana ngo gikora ibikorwa by'umuruho. Ukiva kwishura wagize ama 6, ugitangura gusenga wagize ama 6, uremego akazi karakunda, urukundo ragwinjiramo, byose biva mutabizi, byose biranyeruka bikagenda. Umwaka birakundi gukomeza mu ruzereretse, ukagenda ugati urumva ariho n'ibintu binwenza gose, ukagenda ugasirimba mu bandi, umaze imyaka 5-6 usaba Imana urugo irazifise, imyaka iri kirakujana ugakomeza ugasirimba, arigiye batasirimbuka ugapfuka tingene y'imikindi gisirimba. Abagize gisirimba bakagana banekora bari basirimba kuberiki, ndabafinza basirimba kuberiki. Mutsobazigiye igisimba cyabo cyatanguye n'igihe umwami Dawudi abemeje akabatwara ibwami, bavuga ati nabo batatakora bapfuye urupfu rutangaje, kandi hari Imana yatubikiye muri Israeli. Mu gihe cyo kwa Yeroboamu ntibyakunda ko basirimba, muri gusirimba n'imivumo, muri gusirimba n'abarozi, muri gusirimba n'imikoshi. Genda hari gihe bizangomba kwituro rya utaritanga utwenga, uritanga uvuga utuwiteka narirose koko wari mvumbatishije muga amafaranga uri kurama ndi kujwengera iwacu, amafaranga uri kurama ndi kuyaronka nsage, amafaranga uri kurama ndaronka n'ubugumba, amafaranga uri kurama mora kwa muganga, mora n'abarozi, mora n'inyatsi. Uiteka mindurira ukuboko. Halo garuka mujaye garuka, tubagira ibyimba garuka, udufise inkota mu ntoki Kristo ari kukibari karakora. Barabanza musenga mu binyoma, usengera mu mashimwe y'abandi kuberiki, ubariko bagira ngo uruma ngo hazine ngo bizitatu gusa ngo haracasigaye periode yo gusama na soni. Ibyo mwirata ndi mu Pentecost, ibyo mwirata ndi mu Katolika, wirata ko uri mu Katolika uri imboregwa, ndi mu Katolika nka mugasinzusha, ndi mu Katolika ngakijya ndi murano vocarismatique. Reka mbabwira ikintu kimwe, hari n'igihe muzuzura mutima mwiranda mwibanga, numva zugwetera unyerekana ko ndi mu charismatique ntago mfise muganuzuye mutima w'Imana. Ababyemera kumwe naje sema amen. Rozina rahagije yabivuze, nunda yabivuze muhako mugisha, kanatsinda niwe kushingira nani wari hafi yanje gusumba, niyiterije kana kaziki. Heni mbari kiyo kakiringa ngenda ngapfukamira ngereka gwita muzi ngo gwari kuri arutari. Mugihe cyo kwaza kiyari yakomindura ati nikute Nebukadinezara injiye aheranda n'ubundi muntu numwe usibye umwe narafata unda hinjira kana mu Israeli timbwira Nebukadinezara kwena inji mana ngati sigenda lindari hari ni hari ni matabe na kurare ni hari mu sakrisi ngo hari gwita muzi. Igisagara cyawe ngo kirarira cyuzuye intimba, mwuzuye intimba kubera ko dufise Kristo yagize intimba ku bwacu. Na wundi muntu numwe azotutumura intimba ziri mu marangamutima yawe, usibye Uwiteka nawe akorera mu kumvira itegeko ryiwe, kandi azoguhuza n'abantu babiri, azoguhuza n'umumarayika yigonye nka kujya kwa Gideyoni akijana umusigiti kuko yabuze uwo bakorana nawe uri kuravuga ndagowe ndapfuye ndamenye twatuntu twakwidodoba. Yongera guhuza n'umuhanuzi akubwira ukuri kwa Bibiliya oringa te nayandi mahigufishe bisigaye byose n'ibinofunofu n'ibifurifuri n'ibipinepine n'ibinununu n'imimimimyu n'ibidafise amatwi y'ukumva n'ibidafise amaso y'ukubona n'ibidafise umunwa wo kuvuga n'ibidafise amaguru y'ukugenda n'ibidafise amaboko y'ugukora n'ibigirwamana randura senya umva randura senya niko Yeremiya 1:8 havuga. Imana igubwo bubasha, Imana igubwo bushobotse randura. None ubundi wako mwagendanye nagira cyo kumarira uridadira kuberiki, none ubundi wako mwasangiye akagukoza isoni uridadira kuberiki. Muzigize Imana dufitiye muri rengiyo zumuka wera yaravuze ngo wiki ngo mukoko kukuryo kuwiteka ari byiza gusa nuko hari izina ryanje yakasya love uwahinduriwe amateka.
muracaje baje bamuri bakamwe n'ubusakaye abo badata batabye turababwira mu izina rya Yesu Kristo muracaje baje bamuri bano no bamakajamye ndabanzu imbwa ike bintu ni mukirukana birambira ngo kirarira cyuzuye induru cyo ni gisagara cyawe ari cy'Uwiteka ngo maso arugitemberana mu maso yacu ngo mu bakunzi bacu nikironka ugihoza abagenzi bacu bose baragihemukiye bacita canke bacika abasi bacu reka mbabwire guhemukirwa nabwo bihuye no gutakaza amasezerano na Kristo yarahemukiwe mugabe ico yari yaragenewe intsinzi yabwirizwa kuzana yagize yarayitse ninde yari kuyikura nobody nanu ndaje tuganire ibinebwe rero mwisi y'umwuka muve ni bande bari ibinebwe mwisi y'umwuka bararangwa niki ikinebwe mwisi y'umwuka kigira ikigaragazo kigira umutwaro umwaka imyaka 2 amasengesho y'umusumi amasengesho y'imisi 3 ukwisonzesha kugira neza amasengesho y'imisi 40 hagirane ibyo bintu bigaragaza cyagisutukurukana kagomeza gasengera muri ya ntebe yari yicayemo intebe yari yicayemo niki ya protocol cyacu bayiro mbabwije ukuri ngo anahageze igihundi mwa aravuga ati umwaka worosuku biri bugende rero kana ndamwubaha kuko nawe nyene ni yanaye mugabo rero kana nawe ndamwubaha yifitiye penina yifitiye ambyara gambwira ngo ana wanje ngurasumbira abahungu batandakindi niyaretse kubabwira hanze anariyo mbatasha aratanzi ko atamubabara ngo aragenda apfukama mu ngoro y'umukama ugibanga ryana ryari mu gutitira ibanga ryana ryari mu nkingi ya Bowazi na Yakini. Alors c'est la première fois qu'on t'appelle comme ça. Pourquoi ni wewe uyu munsi ntugusiguko ni wewe twasenge ni wewe mahigwe ni wewe gikundiro ni wewe kwemeko ni wewe gutogwa ni wewe guhitwamwe mu bandi baguhitemwe mu izina rya Yesu Kristo ni wewe guhigwa ni wewe kwemegwa ni wewe gukugwa kucafu ni wewe guhindurirwa izina ni wewe uyu munsi iki gicaniro aya masengesho nagusige mu mahigwe yuko umuroza ashobora kugutora akagusanga nibikemere ariko tandukana n'umwuka w'ubunebwe tandukana n'ubushirasoni tandukana n'ibyaha ngo muremeshe abarandutse umutima wararandutse umutima ariko ibyaho ukuranduye n'ibiki izahanura Imana imaze kubabara yaravuze ngo nigiki cyabateye ubwoba gituma mumpeba nigiki cyabateye ubwoba gituma murahira izindi mana yavuze ngo nigiki cyabateye ubwoba nigiki cyatumye mutanyizigira ngo ni mwebwe nari nagize ibyabo naby'ububasha bwanje kandi ni mwebwe basabyi banje nitoreye kugira ngo mumenye munyemere kandi mutegere ko ndi wa wundi niriyazwe n'umugabo ngo n'ubuhanuzi bwa Isaya 43 umurongo w'10 Imana yavuga imbere yanjye namana yigeziremo ni kuki mwimitse mu mitima yanyu Imana y'ukwihebura ni mukuki mwimitse mu mitima yanyu Imana y'uguheregwa y'ukubabazwa y'ugutunduzwa Imana yemera imyidodombo ni kuki mwacafuje intebe yanjye ngo kandi mu nyuma zanje nahizo kwigera ibaho Imana
Imana iravuga ngo jewe ndi Imana yanyu, jewe ndi umuremyi wanyu, jewe ndi umukama wanyu, nta wundi mukiza w'ubuzima bwanyu. None ni iki kiri bugutabara? Tekana, windushi tekana, abanyamibabaro tekana, abanyagahinda himbagwa, abanyamubabaro nezerwa, abanyacangiro kundwakazwa, abakene tunga, ingumba byara, abasazi wanyu sazuruka ni mumuguruke, ngo tamansura, ngo mugorore ni muzuzari, ngo mushinga mu mabambo y'amahera. Imana irakeneye gushingira abangu n'abakobwa. Imana irakeneye impundu zivuye mu babyeyi bayuba. Impundu zavugiye mu nda kwane, impundu zavugiye mu matwi ya Naomi. Muzosoma igitabo cya Ruti. Karuti kabwiye Bowazi, Bowazi ni se wa Izayi, Izayi ni se wa Dawudi, Dawudi ni se wa Salomo, Salomo ni se wa nde? Amvuge wa Rehobowamu, mvuge ngo nandibura akaguhuko. Ngo ni jewe namenyesheje, ndakiza, nongera ndatangaza ni nta munyamahanga ari muri mwebwe. Imana izidukunda, ikatubwira abakobwa banje ndabemera, bakobwa banje ndabazi, bahungu banje ndabakunda, bane banje dutungwa twanje natwe kurya muvise. Ako niko kajambo k'urukundo n'igikundiro Kristo Yesu yabwiye abigishwa biwe nabo bari bahemutse nabo bamaze kuzoka. Reka witeka, reka Kristo azokire mu buzima bwawe, azoka n'ubushasha bwawe, azoka no kwemerwa kwawe, azoka n'igikundiro cyawe, azoka n'amahirwe yawe. Sema amina. Igibushi mwari yakiriye mu bukene, n'abakwampantiri, n'abakwampasitori, n'abafunga ibitambara, n'abambara zirezire, murahubye, murononekaye. Imana se mwami wacu ni Imana y'inzahabu n'ifeza. Imana ya Aburahamu iyo ni Imana y'icubahiro, Imana y'Izaki iyo ni Imana y'uruvyaro, ni Imana itatura, ni Imana y'amasezerano, ni Imana igira. Imana yanje itwubakira imisozi y'umunezero. Mukama, reka ngeza simvuga Imana Yakobo na Yosefu na Musa, simvuga Imana ya Eliya ni ya Elisa, aho mutangara kuko ni mu gishimbo cha Elisa today. Ntukicwe n'inzara ry'uwano ziri hari, ntukicwe n'ubukene, ntukicwe n'imivumo. Ndi kubivugira ku mugaragaro, genda mu bikritikire mu mitima yanyu. Aje jasiga na Uwiteka, ntabwo meze nk'inyamaswa ngo byaramuci kavuga ngo aje ndajeje namwe ni no. Ndumwigisha wa Yesu Kristo ariko mwigisha ni hari. Anje ndajeje mutima w'Imana nakomereza aho nyene. N'amahanga ari muri mwebwe, ngo none rara muri byawe na byanje, niriyazwe n'umukama, ni jewe ndi Imana. Egome, kuvana kera narindi ndiyo, kandi ntawunyanka, nta n'uwunyaka. Nabisomye nabi. Ngwego, kuvana kera narindi ndiyo, n'umurongo wa 13 Izaya 43. Nuvuga ndi Imana, kandi ntawunyaka icyo mfise mu minwe. None bakuroze bagukuye, bakubenze kubera iki? Bagusuzuguye kubera iki? Oya, byagenze gute? Alo, 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 alo. Mwibuke ko turiko turota umuriro wa saa sita. Alo, c'est la dernière fois qu'on t'appelle comme ça. Ribijyanyuma bakwise cyangiro, ribijyanyuma bakwise kibengero, ribijyanyuma bakwise munaniro, ribijyanyuma bakwise kinege, ribijyanyuma bakwise gahinda, ribijyanyuma bakwise mahindago, ribijyanyuma bakwise karyamyenda, ribijyanyuma bakona mu igisuzuguro ntasoni. Amarane zasemuti mawanje vuzumwironge nguyu mwamaraje. Oh, erega Kristo kanoka lilimbo kanyibutso rukundo wa muze twaki libangaju rukundo liliye
ubuhanuzi ndabaraye erega no mubiri wa Kristo winduka ku mubiri wari umukate kubwirijwe iby'ubuhanuzi kwerija erega n'amaraso ya Kristo winduka ku amaraso wari uri umuvinyu kwerija musono utabyemera urakomeza winwere uboreko urduhake nabya kwimana kuguru kundi dukunda mu buvuga amabwirizwa Paulo yavuze ngo nidukiriza kandi rero ribanga ngomba kubabwira hari ijambo nkunda riri mu Baromani 24 umva ngo Imana yadukirishije ibiri muri twebwe twizeye nutaba ufise icyo wizeye uri kuruhira ubusa namba wizeye ko ejo uzobura nyina w'abana umugore w'umugabo umwe umugabo w'umugore umwe uzobura umuntu w'igihanganga mishumu mu ambasaderi ugami bw'ijiro kuri iyi si endo mukono sema amina uiteka biguhoze nabyo bizira cya Yesu Kristo amina yase kumugokoro sinari hafi yaje Imana biguye bizira cya Yesu Kristo nimureke gukina tane by'amabanga y'ubwami bw'ijuru hari code genetique nta muntu yarakwiye kudekoda ubuzima bwawe ubuzima bw'Imana muri wewe nta numwe sinyoko siso subupfubyi subupfakazi suko wavyariwe nisuko warahemukiwe no sinyakufise no amasezerano ari kuri utandukanye nayo uyu munsi ngisezerano rishesha n'Imana numusugira 3 minsi 40 y'amasengesho singasuzugurike mu izina rya Yesu Kristo cy'umwana ziri kugereko Imana iguyica umutima wawe uri kurayisa muziki Imana dusezeranira Bibiri irambwira ngo umukama Imana yawe ngo umwerana w'Isirayeli ngo nguku kwavuze ngo kubera mwebwe nzoshwiragiza ababi Babiloni bose nzotikiza bazo bariko baragirana barahunga bose n'abakadisimu bishongorera mu mato ngo ndi umukama umwerana wanyu umuremyi w'Isirayeli n'umwami wanyu reka mabwira abakadisimu murazi yaryo n'abaroti nabimika barotsi nani kiguteke nono niki Oyareka ngwibanze gute chini mukoso usutwa bwawe nako nagasema murabana barira n'ibyo kurya mu mata meze nk'abana bo mu muci n'abagene bakera uwo muci nawe nyane mu bukene barira n'amata mukana Mana ikabaha amata mukayima amata byose birarangiye Misha 6 yavuze ngo gihugu canje mbega nakugiriye iki ngo mbabari rumbarira ico nagushavujemo ngo mbwira Muremesha barandutse umutima byakuranduye umutima byose byabi byaho wakoze akiri imbabazi za Kristo yabi imibabaro wagize akiri umunezero ukomoka kuri Kristo kaba gahinda watewe n'ibicanke biri yasingeneye kubyitaho akira gahimbare gakomoka mu ijuru ubugwayi akira gukira ubukene akira gutunga ubu amagogo akira guhigwa ibyo byose tubihabwa n'ikwi kuba Imana kumvira Imana ngenda mitego rya rudasonga icyagatatu ndasozere muramire abatagira amagara kandi mubane neza n'abantu bose cyo ndagifatiye hamwe ngizi funguruzo zitatu zo amagufuri yose yuga umuryango uri mu munezero wawe it's vuga ngo it's turina ku munsi wa gatatu it's mwaskwete ngo franchise development period kurumwete n'ubweranda it's pour décoder tous les codes tout ngirango encode ni code mingira ni encode muragaba muramira abantu bose uri njyajya kubera iki uri gikunzi cinda kubera iki urya ibiturire kubera iki ugendera n'abagabo babandi kubera iki ukunda abagore babandi ngushike kuki wanjyajya urabye indimi nk'umwana w'inzoka kubera ko ugomba kumenesha ibanga bari bangiye ingata ndasozereye bungana ibyo mufise Yohani Batista ngo baramubajije ngo natwe tubigenze gute ngo ni mubumbwe n'ibyo mufise kandi umukama nazi gusukana
nazi gusukana iyaguhaye ikintu kigwera mu gihe cyawe. Bibiliya irambwira Salomo niwe yavuze migani wa 30 ngo umugisha umukama atanga ntiwongera kumubara ukundi. Agaza mu migani 8:17 yaravuze ngo ngako umuntu wese agira umwete wo kurondera Imana ngo naye agira umwete wo kumuyereka. None ko ifise rwose ari gizoguha umugabo gaho gati wari he nuko tuba twarabyaye umwana bayiga muri maternelle. Wari he wa mugabo aho nakurondere mugora ati mugabo nawe ati nawe none wari wamwepeye cyo gisazi cyari cyarakunwaye n'ingiki. Izo ngimana irazitanga iyo migisha Imana irayitanga. Kizi funguruzo ibyo nako nakarunanze cyakire nawe ushira ibyawe ukibikire mu byawe. Kirageze abagore muri ingumba ngo mufise imyaka 60 byara Kristo ajya kutwuzuza mutima mwena ni yatubwiye ngo muzagerege ngo mwinire ngo umugore arikunda. Kandi abo nyikoreza amakuba yanyu byara nutinyigisho zoguti nawe gitere. Kandi azogitere nacyo ndamukundira. Ndasozere. Para rikarabwira ba Kristo wa Tesalonika yarabaye amahigwe. Arabwira mu kigabane cya 4 ngumviriza mu Batesalonika. Ngo muguheza bene wacu turabinginga tubahanura mu mukama Yesu kugira ngo nkuko mwigishijwe na twebwe ukuntu mutegerezwa kwigenza no kunezereza Imana kandi noneho niko muriko murabikora niko muriko murigenza nimurushirizeho cyane. Komuze gucana igicaniro cyo mukama ntimujyajyanye Imana kimwe muri 10 mukagira utwigoro mugaheba ubunebwe mukagira ubuntu mugakunda abandi mukiyanganira mukayanganira abandi bishire mu mwete matsi nudebukirwa kudebukirwa si by'abana b'Imana. Imana n'uyu munsi gwera muri Eden iraciga umwana w'umuntu hari ijwi ry'Imana ryavuze ngo Adamu waroye hehe. Nuburira chamagara Anita waloye Rozine waloye Gasupari waloye Viane waloye wa mwana w'umuntu waloye wa mupende God wa mukatolika wa muanglikani wa umva wa mwirambakina waloye. Timukagira makosa ngo mwishuri ryo Adamu wa mbere yishuye Adamu wa kabiri munyatsinzi aradomina muri twebwe. Yavuze ngo nimumara gututurwa kubw'ijambo ryanje nkunda Yohana inyandiko ziwe yarakanditse mu kigabane cya 15 murongo w'indwi ngo nimumara gututurwa kubw'ijambo ryanje ngo muzosaba dati cyo mushaka cyose ngo kandi mwagisabisha izina ryanje nzogira iki azokiba kandi muheza gusenga ngo mushime kuko mwahawe icyo mwasabye byose. Ugiye kuzembera nejo ngo none ndazakondera fana ndanyandikira ubu muri zingaro nojya ndababwiye nakameme ko kazobaza kamagufa mukayatara mutaragera mukimasezerano kuko mutumvirwe cy'ubuhanuzi nasoni ngo Adamu yishuri Imana ngo ninzoka niyanza kusige wewe Kristo ndamwemera ni Adamu wa kabiri yatsinze ibitsindo byose. Umva mbabwira niyo mpamvu yabyawe kubereka kugira gucungure kuko nta muntu atari uwo bugufa gucungura kwari kugira gira amaraso nkayuva gira ADN ya Kristo wa mukristo. Nawe uri kuzembera pe muri kubita ku bakozi b'Imana muri kubita ku bapatiri baraka n'inzego zabo zibaraririye zirahagije muri kubita ku bapastori bicecekere we nawe ubungubu ko wawize gusoma no kwandika uzitwazike. Genda usome biri ucuvuga utuwiteka aravuze uciye turekura bako kitakubako no wowe nakasya love nani jamu ofisi mbere y'Imana tsire kuza makurahi. Ntukitwaza amagogo ya mubagowe ndimo ntukitayo twaze gwe mukigwa mubaye mukiwe ndimo ntutwikitwaza imibaro mubarushe ndimo. Ariko igihe kirageze ngo abana b'Imana bigaragare ko gusenga bigirane bitwamirika bigaragara ko ibicanira bigiriki bikora mu gishimbo cy'amasengesho yacu. Adamu waroye ngo yishuri ngo n'inzoka yamenze umugore ngo ni wa mugore wama
kibyo nibyo guta muzi ko mwabuze ubutunzi kubera kugira guta wakuba gutakaza ngo ni naka ngo ni runaka ono muryango mvuka ngo ni musaza wanje ngo nuwandi ideni iri umugisha witeka tanga kutongera kumubara kundi ngo nuwaneye kudeti nuko nawe wari wicaye utarufise imana utaruhagarara imana uragahura na Kristo aguhindure nasoni ni wicara uticara intebe yakati simu niko izamira ngo n'agatatavuze imana izogutetura mu makuba y'ubwoko bwose ntuzotinya umuntu no vugira ukuri gendera ukuri ndabwira abantu mfitimo akamiceceke gatoya Yesu Kristo ni Adamu wa kabiri nta gitsindo nakimibabaro agahinda ibishwemu ibisyogorore ibishambara ibirozi ibihago byanda gutakiye amashetani ibyangiro ibihere ibinofunofu byose uterereye tererayo uzamuka n'intsinzi ngo Imana ishaka niki aravuga ngo nuko Imana ishaka nuko mwobaberana mukirinda ubuhumbu umwe wese muri mwe kubera yavuze